Dini jeng bidu kaisa tubuh fikaje Tripra Bidhansabha election ni sekang no BJP rok jotto candidate no ringai sudden meeting asok laika BJP state office headquarter Krishnanagar party office ro 24 February wo a meeting o jotto candidate rok ni mokhang somlaijak tei Wanalai mokhang sarai ke nukjak kha buskang ni 2 tarik March election result rina sekang no tamni bagi borok jotto candidate no ringai meeting ba khaika abo side man no lukurok tei borongni mokhang asuk kosom ke eba belaino Wanalaijak sarai ke borongni mokhango nukjago norok joto siwo taklaini Bidhansabha election no Tripra motha seat kobang tubunai abohai ingke BJP ni bagi decision making problem ongnai government form khaina bagai tamo himale borok CPM jo congress baile kono dino BJP alliance ongai government form khlai maya tamni ingke norok bo saimono thok bai tei kono dino kodalei maya abone kirijagino BJP ro belai Wanalaijak tei mokhang kosom onglajak tamoni himale BJP ro oro tei kuno option korei bat Tripra motha bai alliance na sara jodi alliance na thangka hingke norok joto saimono rukurok bubagrani demand tamo amongke greater Tripra land all constitutional solution BJP ro written agreement khainai abono rimaya ni bagino BJP rok People Alliance ko sui maya ungmani abo sana thanga angke bubagrani diduljak political party Tripra motha aske dominance khaika je BJP rok ni tei kuno choice korikha ba Tripra motha ni dimano agreement khai alliance ma ungnai motha bai abono bahike handle khainai eba khai bahike tackle khainai abono tei BJP rok onek Wanalaijak tei mokhang somlaijak amokhang kosom ungmani abuki borok jongna greater Tripra land rena muchungya angma de naki rena muchungya tutei ma rena naima da oro sana naima ke hai si je bubagra oma situation period khayei BJP rokni aro press khiklen naimani amo almost success angka hani mano tabon 2 tarik March o reza reke bubagra ni wanchok mung success de angya saimanai junglukurok kisa khalogei naisingei tongbai di chini manthai manani tei besi balok